Guyyaa tokko waan jedhamu jira. Sheekii obboleessa koo jeesifteeti jiraata. Obboleessi kee nagaan jiraata. Never. Islaamummaa jechuudha ati ergaa kee dabarsita. Islaamummaa jechuun namni mee maammee na dhageeffatu kaakise tokko. Fichisiisaa haasaa koo kana. Miira koo keessaan baafadha. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuudha fi obboleessi Mubaarrak maatii fi Mubee wal fixanii jiru jechuudha. Obboleessi Mubee maammee kan jedhamu jechuudha. Obboleessa koo akkamitti du'atti dabarsitee kennita? Eenyuyyuu obboleessa koo ajjeesee jiraachuutii hin danda'u. Obboleessi koo du'uutii hin qabu jechaanii jira jechuudha. Akkasuma immoo Mubaarrak illee waa'ee mucaa kanaa akka lammataa deebiftanii natti naasofne namummaadha waan ta'eef foon dhiiga kiyya waan ta'eef natti dhaga'amu dadhabee miti mucaan kun otoo kan boqotullee ta'eeti garuu amantaa koo caala sababa eenyuyyuu hin jaalanneef dabarsee kenneera natti dhaga'amu dhiisee miti gaafa amantaa kiristaanaa keessaa wangeela gubeetoo gara koo fidanii akka barbaadan godha akka amantii keessanitti jedheen hin ture arrasiisuma kanadha kanan jedhee ani karaa dhiigaa karaa obbolummaa natti dhaga'amu dadhabee miti garuu amantii caala eenyumayyuu hin jaaladhu jedhee jira dhugaa dubbachuudha fi obboleessi isaanii kunni awwal gara kiristaanummaa dhufee jira otoo erga gara kiristaanummaa dhufee amantaa isaa qabatee amantaa obboloonni isaa keessa jiran kan immoo otoo kabajee fi dhiiseetuma bareeda siniin jedha hani akka kootitti dhugaa dubbachuudha fi waan akkana kanallee keessa seenuti hin barbaanne garuu obboleessa isaanii kana sababa isaatiin isaan kunillee walitti darbanii wal fixaatii jiru jechuudha uummanni illee walitti darbaa jira namni hundumtuu otoo amantaa isaa waliif kabajee wal wajjin jiraatee natti tola egaa obboloota koo viidiyoo isaanii mee gara dhumaarratti dhaggeeffadhaa amma dhumaatti isiniin jedha obboloonni jala isaanii deemtanii isaasaniinis kanaanillee akkana ta'e sana ta'e jettan garuu balleessa guddaadha odoo gama lamaaniyyuu jara lamaaniifiyyuu gorsi kennamee fi amantaan kun otoo yaa'isaasuma kanatti dhaabatee baay'ee namatti tola egaa hundaafiyyuu waaqayyo isaa wajjin haa ta'u እዚህ ጋር ነው ጫወታው ዱቢን ኢምፖርታንት ሜን ፖይንት ደገና እንዴ ቢሳይራ ቱርኪ ወይ ዱባቹ ጀልቀበ ልብ ብላችሁ ስሙ ኡስታዝ ምን ታርጓንዴ መክሬ ዋለው የፈለገውን ሃይማኖት አምንበታለሁ ያለውን ሂዶ ይዟል ልጅ አይደለም ከ18 ዓመት በላይ ነው መብቱ ነው ብያለሁ መብቱ ነው ብያለሁ ግን መብቱን እንደዚህ እየጠበቁለት ደግሞ ሌላ ሂዶ ሃይማኖታችንን እንዲህ ሊያባሽሽ ነብያችንን እንዲህ ነገር ለአባቴ አልፈቅድም በጣም ወዳት እናቴ ናት ወዳት እናቴ ናት ግን ለእሷ ራሱ አልፈቅድም ሀቅ አላት ከኔ ከእናቴ በላይ ማንም ሀቅ ሊኖረው አይችልም እሷ ራሷ ሀቅ እያላት ራሱ እንዲህ ገፍታ እንድትናገር አልፈቅድም ስለዛ እንዳንድ ሰው ከአሁን በፊት መክሬዋለሁ ሜሴንጀሩን ብሎክ አድርጌዋለሁ ተበላልተናል ተሸናኝተናል እንዳንድ ሰው ተው ብዬዋለሁ ያሹ ቪዲዮ ካየው ደግሞ ሞር ከተቻለና እዚህ መምጣት ከቻለ ሰው ባለበት ደግሞ እዚህ መምጣት ከቻለ እዚህ የሚጠሩልኝ ሰዎች እኔ ወላሂ ሜሴንጀሩን ብሎክ ነን ሁሉ ነገር ብሎክ ነን ከተቻለ እዚህ ስር ነበር አሁን ገብቶ ሰው ላይ አንዴ ብናገረው የፈለገውን ሃይማኖት ይዞ አንተ ገልገልገል ወንድምህ ነው ስለተባለ ነው አንተ ነው ጊፍት እየተሰጠው በየቀኑ ይሄንን ያደርግ ይሄ ልጅ እሺ ብሎ ነው ኦኬ አኹይ انت اجفدا دكان فهم علي خليه يخلص خليه يخلص هو نو ما يخلص انا خلاص ትእዛዝ እየተሰጠው ነው። ልብ ብላችሁ ስሙ። አረብኛውን ቃል በቃል ተረጉምላችኋለሁ። ደገፈዳ በርቻቴ بس خليني ليا ከሊኒ ልያ ልብ በሉ። ይሄ ቱርካዊ ነው። ቱርካዊ ገዳይ ዩነንጎርሳ አሲያ ቱርካዊ ገዳይ ደገፈዳ خلاص راح اخلي لك بس خليني اخلص معه واتكلم معه ቆይ አንዴ ልናገር ከሊው አኔ ትከልስ
ደቂቃ ብላ ቱርኪ ገዳዩን ብር ተሰጥቶት በሷና በሷ አስገዳይና ገዳይና አስገዳዮች ማለት ነው ሙባሪክ ወንድምዮ ጠርታው ምንድነው መከረከዋል ወይ አናገረከዋል ወይ ጠይቀሃል ወይ ምን አይነት ችግር አለ ብላ እየጠየቀችው ሙባሪክ እየተናገረ ነው በመሃል የገባው ገዳዩ ማለት ነው الآن جالس لايف اوكي جالس في اللايف انا بطلب اوكي اسمعني هيدا الاكونت هيدا حقي الان بهيدا الاكونت عملت لك متابعه فولو الحين ببعث لك اللي عندي الانفورميشن كله الحين ببعث لك اوكي جزاك الله بس اتكلم عن طريق شويه بس مش مشكله اخوي لببلو مبارك قستل الله من نغاغروت اسيانا تركاوي غدايو ነው ايفيدنس سمو كتر خيرك ربنا يحفظك اخوي الغالي الله يخليك ما في مشكله الحين الان انا بلغته الان راح ابعث لك الان خلاص ان شاء الله تعالى እሺ ሙባረክ ቀጥል አሁን ቅድም የገባው ልጅ አብሬው ነበር ወንድምህ ነው ስለተባለ ነው አንተ ነው የፈለከው እሺ ቱርካዊ እንደሆነም ገዳዩ ቱርካዊ እንደሆነ እንዳስገባችሁም እሷን አጥቃል ቃል በቃል ተናገረ الان خلاص ما شاء الله تعالى ሙባረክ ቀጥል አሁን ቅድም የገባው ልጅ አብሬው ነበር ወንድም ለሙባረክ ነው የምትነግረው አሁን እንግዲህ ሎልክያ አሰረት የኔ ቁጣ እዚህ ጋር ነው ሩል ነምበር 1 ደገፈዳ ኡስታዝ አቡዛር በሬቻኔ ደገፈዳ መዱ ቢቀን ኮ አሰረት ሩል ነምበር 1 ኢኒ ዱቢ ኢጆ ሲሪ ገሌ ቱርካዊ ገዳይ ግሩፕ ገደፈተ እስላሙማን ነማ ጄሱዳን ነማ ዶርሲ ሱዳን ነማ ከስጎቹዳን አካዋን በበለተ እስላሙማን ኩልቀል አዚም አገፈዳው እስላሙማን ስለትማ ረሱል ከኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኒሳን እስላሙማ በበልሰን ከኒሳን እስላሙማን ሐደ ኡመን ቢሊየን ሜታ አና ወሊን ከኒን ይወርደቡ እስላሙማን በውብ ስነ ምግባር ነው ተስፋፋው በመግደል ማስገደል ውስጥ በተለይ እስከ ዛሬ ድረስ ሙስሊም ባደረገው ጦርነት ውስጥ ሎሊ ኡመን ኢስላማ ካሴ ሳሃቦን ካሰኝ ዲፌንስ ኦፍ ራጎደኒ አጀሱ ዱፍናን ኢሳ ረቢን ብራ የመኤገኒ ዩሮፒየ ጀራራ በቀተኑ ዩሮፒየ ጀራራ ቡቃኑ ዩሮ ጀሪ በቀተኑ ዱአኑ ሰልፍ ፈመኑ ለ ሀንገ ረቢን ብራ ኤርጋንዱ ፉቴደኒ ኤጋቶኒ ረሱል ረቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑመር ለቀ ረሱላን በቃ እስከ መቼ ነው የምንጠብቀው በቃ እንግጠም ጀናን ኖ አንገጥም እንጠብቅ ሎል ሙስሊም ንተካለ ሎሌ ኦፊሳቲፍ ሎሌ አጀሰ ከን ሙስሊም ወገደ ለማተቆና ቢዳ ሎሊ ሰነረቲ ዲፌንስ ኦፍ ራጎደ ሎሊ ሳሃባ ሶል ሎላ በድሪስ ሎላ ኤቭሪ ሎላ ከምረቱ ዱቢና ዱፈኒ ረቢ ነው ፍራጅ ይሳጀደ ዲፌንስ ኦፍ ራ ኤገኒ ጀረጀሱ ዱፈኒ ፍራ ቆለተኒ ሲገለ አልሞት ባይታ ዳይማለ اسلام مامي ليه عايز تبقى اميره كيسه باي كوي مامي سيجرياس يا برسيسن مامي مينا بس فمني هير كدلو قران جته هير كدلو مامي ميتا كاسي مامي لا لا كيف مامي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي الاسلام ما تسسني مدير ديني के सनी गुजेरा इस्लाम मास दीनी के सामो इस्लाम मास नहीं बिलते रजने रब्बी रब्बी तुझे इस्लाम मा अल्हम्दुलिल्लाह दीनी से मो रब्बी तो एक गता ओफी एक गता इस एक गता सिनी गले सिनेमा के बारे नुती अगर जब बुश्ती करना बोलने की बात नहीं जला कोशा आशा है कि गिफ्ट करने की इंतज़ार भी लगे सी ये लम्मा नहीं लीची बात हम क्या करें मुझे बोले ना वो गिफ्ट है दूसरे को तेरा जो बोलने का नहीं जले مامي مامي تسقباي كان نفسي تولي ناس وجرامي تيري مالتا تركي يغافا سيد المنا ما المديرة نمي اوبلي سكبا المان كباتا هيا تو كوان جرى مويجرا شيخ يا تو اوبلي سكبا جيسفتيا تجراتا اوبلي سكي نغان جراتا نيفر
Islaamummaa jechuudha ati ergaa kee dabarsita. Islaamummaa jechuun namni mee maammee na